ner mala ken yam kana diala kontin barwani lingwasme biya kamal an wala shanka jandang rawdon wan ka paywal ron kina dang rawir jandang rawir dich bana jome bana jalinkel bana racha ka kwilok bana rajbok tarol ka manana tuok rei wecha ka South Sudan shit ka manana tuok kam kuume SPLA ayo karwade bana jalinka jalarme gorjano de konte ka ngach ka tin content lat karodien ande manduni shanko sinyamle no roi no gwasme bana rach ka tin kon lat karodien to bana link take a very important message ko take to want to lat karodien gwasme to go ro bana writing Kenyam dio jaden right ka ki palmai dang kan ki Isaac Dr. Isaac with gang ne dang ro ti ke message mi ko na linga waral tetin dor lower community kata dana chaler chajalat keje alajente ka mil rode eno ka ki Dr. Yang Machar ala party de ki bonde an jo ban lingwas me kan kono ka lukan walle man loka be konti ka ngai kamana na shoda lat okay tin kono lat korean ban ki linkel ka jalare me ko tama ya te kero al matod mi chitu garal mo cha joje no gora na gor jeno de na tik linkedin ko zan tama shi ral chetu ka kam ku SPLA ayo karwade ku ko goro ban right tin kontin lat korean okay ko di tin content wo gwasme be konti ke ngech ko te ke tung wante dakana ko won dakana gwadme ni che jojo gwa enwo kuma SPLA yu lerchi lara dia daga karwade ki tekan rodien be kon ko right in ka lerdi tini ko gwe je no te ke ne te dong chite ka lwang kan ne te ka lwang kare kuma kan palmai deng jaram dana la kwere won ka kuma SPLA ayo jala spokesperson ne katin diala kone la latke no palmai rami dit ke kwar malaro ni won shirma ngai kon diale la roje katin kone lat karodien duno je jojo gwanon walene na kata danan chalat ke jem goro banyo ka yekel ko steke wargane kan go gor to goran dero palpin kalien dien so re wargane to tone palmai deng ramkel mila kwar ke spokesperson no jen kan ude shal keme Dr. Isaac with gang no ala ken chigate ke ral matod but chade chol no ral milet chimdit but dunga de ka dunga de ko la chirami qui position ka jana dana dong gweken wo teral matod teten and position mo position ko ngam biya kwar you know gwa the mo mete dar ma cha tere tijeno ne ko teme jojo gwanu la wudi shalka me palma jen chaje lat jor no belar no ka do badanan cha message chaje lat keje ko according to message danan chalat no bana jelinga no kos mi chalat ki mi chano no gwasa me beturun ken dang roba kan nyaka yekel ko biya kulo te ngai kamana le roda palmai jen turde na me ben ngodya turde jena me mete migweje direct let te church kujami ramichitet ke chongni alo ajen Dr. Isaac kwet gang kan dangro ke SPLA wo but take a different me chagolat gwas me kan gare dangro anona la rola dan tuok rola tuok e chala do nena wa pal mai jen wa te ke der la re kuma ka bat chekalet no chala do ko jen chekalet palmai cha gurno be ben pe wi kwa ko jen awa chala de dane le no wala wa che nyoko mi peleja but ando ba dana peleja je awa condition ko don tele yo teteje yoro ko ndera kula let keje shit kata dana shawar gani shaga gor keje anu palmai jen cha ja kapin ke vote of no confidence gwami na newton re loka ka la jikuma SPLA yo ka do badana chalat keje ko di wa pal mai jen ne te role Ethiopia te la do mi mommi dong jega kana ka je ka jo badana chalat gwaseme mnyu de no jen cheron ko dera la kwer antama ko jen ne wa che telo che jel ala tel che jel ando badana che jel ke je gwaseme bu kono kula linkele ka kwi warga ka mi cha gor gwaseme be nyu ka yekel bani
warga me mi biane no gwad me ko biaje kulenen warga me menen kona me jen warga dan shagor kuume SPLA ayu kata dan dong ruiken keja are warga kan me chicken la gwanu ne chicken palmai chicken kapin no you know kata dan guiken eja guiken no palmai kuume iche jelerika you know kata dan dong chicken lat keja kejen warga me ne dua badana chalat gua me ken ne kani palmai jen che jel che bere lo ko gwa dan tumu man tetin ke gwa dan je spela ayo tetin gwa dan da komane ka der ka kul bituptin you know baname amishora lat ko chao nar palmai dang cha je wo ka cha Dr. Isaac Quit Gang cha je lat gwa de la new chairman tama ci Dr. Gang ke Dr. Isaac Quit Gang cha jo mo cha jalat anu che position an cha kame ano ceje kan man ko la gor gwaz meno ban man dan chalat gwaz bar jelinkel ki man do ban cha compare ke je man yama chalat jenene chalat no ko shi palmai dang shi rami mom dong te yo be jal you know lo tele flexibility ka ta dan chalat je kan akani Dr. Isaac Quit Gang jendere je na United States dara ben ne pin gwad mane no alo kani take ngu darajal anyok chigalaro Dr. Isaac Quit Gang rami momengen wak chagwar so ko kuj mo jen rongo ko dara ko dara jakan no ka palmai dang ka jodan chalat chalado bejen bangai keje so dara eno gwa dara wucin tin ko tera so na me cha Dr. Isaac Quit Gang cha jali akaje ngo rami mo muluro ko dara position mo dara jakan anetin kontin she nominate and bala kwer ka kuume SPLA ayo right now muku kon compare shi do be challenge gwaza mane ano palmai je ni chejel ka palmai tele je yo maniam la Dr. Isaac Quit Gang a changna mo kwer midira ke tetun wana ngajelong palmai cha ko ni waje Ramadan la kwere cha composition Dr. Machar palmai long tiang ne jena long kan wer gwas me den Dr. Isaac Quit Gang Dr. Isaac chete ka role Africa take USA but ke jona na chalat kwa support ko jente rar take yo but when it come to movement kuume SPLA yo ne dia la tentela ka dor changa kel mo agor jeno ram mo take yo ana position be jakan no so just mishi analyze ke do da ne de no na me che chuang mitop ka position ko nga me ko tele je yo ba je kamra me te yo so na mo che diang ke diajen but ke war gadan chikana gor of course chikala no chikana honorable palmai dang chikana watch ka chikan Dr. Isaac Quit Gang chikala gosde so jo me chalat ban mo kon guji yo lung ka ta dan dong de kon guji je ban ngaje gwanu ne it doesn't matter ano jin ti ke yo wala tele yo chẳng tele yo ka ngaji manda na chunya ko right now na ko china te ka yo tel mo gori influence ko na ka lora bang chiu ka ne bana ba mo ke yo but palmai dang angum la weakness ka je jana mo la gor ga ba gu jene men go je lung me personally palmai dang tel je weakness ko de tekel kana ka Africa you know take long ram mo de mal respond they respond you know the no baje jogo no jine ko tele yo ba yo ka position of course kan chala do kana wo ka position de la spokesperson mo da bote ka position but Dr. Isaac Quit Gang ram tene ka United States in rar chete gwado me metina tin ka Africa gwado me dong ba kule command che me kala no ne e lo ka je ko jene te role Ethiopia gwado mi che mu kana wo ka re loka e jen do badana wo ke jen badia jena me she jena mugi kona ka tuook de cha de wo jina unless de tumne ngu ko de jongna palmai dang no jina le long rara de le lat gosde cha le de la no jena te ke weakness en no baran bai jugo no ti ke weakness ka cha gwit gwa mutuna re kore de joje no jin ko na ne ramme tiak dum le ko ne ramme tere wichin wil mi re lo ka dara gwa baram mutuna ke mer ke makaram te ka Africa that two different thing you know chana egui ka dubra de kon gui nyo ko gur kon mo gwa right chi kon guru yo so duwa me ko yo la dia la kan je which mean that even Dr. Isaac Quit Gang mu akwa ko jen ngai ke je na you know ko te ga tichelat tomorrow the same person mu de dien mi chimu galat ba
ba Dr. Isaac Bailo we ke jabani. So now I think that should not be the requirement. So rame cha kwan me kwan gaje dar kuma char mu kwan gaje jala question ne. Ngum chanen kaje. No. So rame me we mean that take mu chanen kaje. So jen do badan an tong wak take. Okay mi go no ngak ko take rar okay de lel ke dong mi ramilet lo kwerar okay der la kwerar but ramilet there which ka fuka gwad me der la jen palmai mene ajaram dana de lit ko palmai mi rami cha gwinje no week ne de chumo karame maba mite wede na fuka che der ramitarar. So those are my ngade my opinion in gonna de to shana ko benan wal ka look Dr. Riek Machar lo ka jemer wal re which ka South Sudan en re lo ka me mi gwi koname la look Dr. Machar ti kon diala ngaje no jen look mi la mi teke siasa ki re de take politic en siasa na mo siasa mi kon diala ngaj ka ta dan dong de kon lingaje kenya man gorno bana nyakel gwat me ka kwi Dr. Machar en walle jawadan chalat re wiki juba ka kwi Dr. Machar lat ke nimishal ke cross examination mo ke rwani dialte konte chalat te cha Dr. Machar cha gwange ke ngai konde chalat Dr. Machar cha ja gwanya no jente ke duir to wan kan duir to ke ne chalat ka kan log diale kone chalat and then chinere kontin la tin kwa Dr. Machar kwa jiddi fan chikala do nena chikala do entama men gore okay men gore no dena lat no o yende yene kam paper deal all the document kan document to ke te konde chalat te cha Dr. Machar cha gwange ke adene bi nyurten dene ke gwich and then you ordinate content la witness de ne ka kula teach katin koni ken kalat ko jenta dan la tuok me de kon jiga nodi luga dan loka kana na woka re ko re Machar chepen re chepen gwadur ka no chejen re Machar tetin alaw arami mo kwal ba kula tin neke ano be pen ka dur ba kula pen ka dur ka kore a changa je no jen charwach kana ke chane ka cha continue content la witness ni ko witness ni ba ka tej then yo mi kana lat ngedien tay dan ci korje to gaje then after that ba kula jako de kana netin kon tin dong de Dr. Machar de jen ka kwiden ko ngai kon diala no charan chai de yen bang cha ji chaka kane to panken ba ka din tej amenimi changa je no ken malat ken tuok kia ka jodan chalat cha Dr. Machar cha ka tong wan ka tay dan ci korje to gaje ano jen ci ka rai ken majur dak do be dan e babrar ka je me cha kula dan wojen shaje be nakrarone so cha guje ken wodi Dr. Machar en medan me she wude me che jogono jin deri barar gwade dan choro toten ko jen te ganin dok inin ngwan dio jenin dok rete jen deri barar ka deji benang re wich ka juba karenyal and when mo chala no chima juri jeni che look you know according to information and chalat but ka kore awachi onok yo barar dob dan barar ka je ngu wa wojen baje beni evacuate you know chwaye chulor bane ne kon tila kuume SPLIO shirmechi kona ngach kandi ni SPLIO te kona ibn tek gwade dan ko yotokten chukana chunyo ko nan kan ke airport gwade dan ko tokten and then chu majur shu yere yoje na mo chala no Dr. Machar ngum kana force ne ka kana ka control ban ngai kon diale Riek Machar che te ka control kan waya mi shirmen dan ngai kona but ti kana kona cha Dr. Machar cha gwen keje cha tung wan lung te nwen no ki ti churi no cha la wide no Riek Machar te ke tet ka ta dan ko te to go je na mo mangai kon diala no tare ke li e kaj so ker wani channeling tin go ni me dan cha Riek Machar cha go ngeje kan bong ne dial right now ki document diale kon de cha la de ken ba ka realika and then wala shang right kon ke jemani ba information dial ba ka chulat ka do badan en shi court case che ko je ki lugo mo ko tama cha joje no nguda kan lugumo kan release content kon lat ko rin kan lat ban ma ngai kon lat kan mi shala cross examination and 18 kon tila kuma kirmi yadit kinet kon tin la netin te ray lok Dr. Machar kel so mi shikene me dara gwano de kon ngach an walle bana take solution bu kon link ba right now nguda kan information dial kan release ko bu kon dial kon lat ken wala bu kon ko link kuma kirmi yadit
gor ken ode ken Dr. machar de ken dil yen la tuook chere mangai kone ban ngode ral rawti butuok riek machar gor jeno dera mal dera jalat riek machar gor kuume ken yadi no jendere jayen yenda ka Dr. machar guge ke jen wo bi South Sudan belo jre kur right now alana me kwa honi Dr. machar wan ga jejen ken je kwara ano mu wete ci kwara chicken boom and then bading machar baje to rate jen chermana ngai kona kamu Dr. machar wuji kwara we can bomb and then tell me be a one wada dan and chetin chermana ngai kon diale so Dr. machar je ramadan be mal bi nung re we ka South Sudan as long as take a position dan tetin mi gangaro chermana ngai kon diale gangaro de ka take support re la rege kwide bring machar broda gang ka ken ruaachni kaini diala tin kon inshallah ke shode cherme ngai kon name mi shore larante me de kon dial tigangitin ka tadan en len ngaro den keje chana men ka update endo dien gwaseme ka jodan inshallah re wech ka juba dio je chana right tin na men en wo la MP ni Nuer especially Sheikh Shalke Honorable Nyang Johnson lol lokrik jen charwai take message mi to gwasme mi benyo ka mala de ye kel dio je chana je link gwase dan en ram me mi ba nyaka ye kele jen ramimo mi chirwa je long ka ta dan e cha me cha ga to ko tol ka jere wi ke juba ken jen cha ka chenga jek mi gorno de nyaka ye kel Shega me jen chwale Honorable Nyang Johnson Lokrik a member ka Transitional National Legislative Assembly no jen charai Canadian Contin la reconstituted Transitional National Legislative Assembly ka challenges kitin baitin contin jekan ka parliamentary kan li chi ID nikin chi ka expert jen ladder right mission me gwal me sha ka ladder jektin me talk ka make a cup ka kor juga mampayo kinin team she Honorable Nyang ke yes de control Nyang Johnson jala de wonene jen cha kala de jega long adini taga jogono yene ke yene den kontin lat kari gre wi ka South Sudan jen cha kep ko bom ke cha changa je ka jodan chalat jen na china bin dor ken kontigatin ka jogo ken ka yene de kon da ka South Sudan ko cha di de cha je cha expert cha ko la no konde kon telene riek michine lat KMP ne tele kadur but jen chela de togo nodi mi changa na je win min da den target ke lo kwa target en worship ngai konem so that is the reason why che blood ka parliament no ngu mi be de ni be kanu dorimo ka tele ka war gande jelga ke wa ka arasa men lawmaker ke lat ke je men lawmaker all these people they should have a warrant menyo do ramme me chala no ba dora ba je we tol gwada dana tetin je jomo che jelat chela do nene again with that personal security generating kontila members ke la MP ni shanga ke jek so jo mo chajalat mugor la jen wo jen de ga dil gang ka ta dan de gang je ngai konen wo rande gang de mitire de ka so ka jo on chetop ka parliament chala don wo sha ka chenga jek ka ti ji parliament wo ken de ga mo ka ID ke ID ni ke de ka update ka jo dan chalat ngai content ya en content lat karodian re wichin binami en wo ka tibaj baj jen sha ka chenga jek kuume kirmi yadit ke de ni ka de ni assess video mishit kana me jen ta dan en shi namo chetwo go no ka je bane nyogo je ka ler danen be ka kor gwasen be ko de kon lat karodian re which ka South Sudan de kon keling and gorno jin bi shake back more later subject re which South Sudan ka ta dan len marodin ke je bane chongo gwaseme en bi atakamal bye bye